kōkore ke hufanga moa henga I talawhatapu tō be wha o atu mihin. Talangata te o whai ki tō mama o ka atai whainga maari e ko ni ke o atu ai ho mo polkalama koie. Tufunga whanua alo au. Ai ko heni pe mo palofesa tuke tā sisi o laftani. Ke ma whahoko te tau polkalama koie he wikini. Ai ko e tau polkalama whoke he wikini ko e hoko te pe tau ngahi polkalama koie o ma wha o atu pe me he tufunga whanua alo au. Pe a kua te tatai lerei, mo e tatai loto mawhana ki tingi mo tolu ko tau pe. Oku mo kau mai mo ki maua I he hoani, lawa ki tau kamata I he prokalama ko I tupunga whanua alo au ki he wikeni. Pe a ka hirianga ia e whahoka ki whalau ki tonga, e toki whahoko ate tau prokalama I he taimi e whahafoki mai I he mahina katu. Ka ke I he netu ko he tainimi ko whiwhia ki tatai lerei ai palofesa I he laine ke ma whahoko tau prokalama ko e ke hani. Palofesa te kita sio laftan malo tau mau e hon. Pea malo e ngau e pea me he universite olo au. Ken pelana whiwhia ke palofesa pa ku whiwhia ke family pea mo e universite olo au ki e hoadani. Malo abito ua iwa. Pea ko whamarumalo e tala malo e whanua lotu pea moe ako kai hoko to e tau porokalama pea ko o kou lelei pea mo luseane moe whamiri pea moe whaifatongia e lo au pea me kenpelani me tau mananga kenpelani pea o kulerei pea ma whanuani ko e tāwhea tu pea ngai wheitu I whanuani ko e whanua lahi whoke. Ka aku mau sai be pe ko la ve be la mari re be ta ine princess ko la tu fu pe ka tu au me mai mo ko in ki no to ke ta I Australian National University pe pe aku le pe ai tala fika la yo to na ke Australia ke ti sala tu ya la ngi pe ke ap ko po no pe mo e ka ta fonua ai fare matapure mo kai ngai ka ine ni pe mo ka kilotu e hoi wa o kai fo ke atu malo. Malo pito professor pe ko tu I mahalo ko e mi heta polokalama whaka o si ko e whanki mea bene kulava ke liriu I he tuunga ko kuiaia tonga mo e ngahi maka tuunga ko ta wha amui mui I mai o mai I he ngahi polokalama ko toa pe. Ai ko e ulo aki pe ko e taha ngahi o ngongo mahu inga o kukua o stukuange mai pe me he ekware mia pe mo I pure anga tonga ko tui pe ku ke mea pe professor ko tari e he whataha toko ni ai whakawhisi ko ia ai ekware mia me hono lakanga ko e minista I he tau malu I whanua a tonga pe tari e he ene awhio I whataha toko ni ai whakawhisi ona pol fekita uto I kamanu me hono lakanga ko ia ko e minista ki muri atonga pe mo tak mamata ai ko wa ai ko tolu lema na e tari he ne afio I he whata toko ni ai fotu atu ko ia me paremia ke hoko a breami toketa a breami waskela tu ko e minista ia o tak mamata o tanaki atu ia ke ne portfolio ko gune ai I he potunga o e koe whakalakalaka wha ekonomika. Te whakatawa aki me whakalakalaka wha ekonomika. Pea te tāri pe e hene awhio I whakataha toko ni ke hoko a ona po whekita uto I kamanu koe minista ia o e Meidek. Aia o kune haurewa minista I he Meidek. Koe tūnga ko ki ai koe ai minista koe taumalu I whanua. Pea mo e minista ki muri. Oku o atu pe fo atu me he pare mia. Ia na folau ko ki niwana e o atu ai u fotu ko to ko ia. Ka ku te kakata nga we ki ai whataha tokoni ai mahalo e toki ko hoko hawakai ki ai I whakataha tokoni ko ia ka hoko. Professor ka te o atu ka te koe tu unga ia ko au ki ai ko tāpuni ki ai issue ko na tau whatala noa I mai talu me he tohi ko me he office palasi ki e kore mia professor.
Io, o tau whiwhia ko toa pe uhoi wawa, Kai. Ange ko mea nā tā whaatala noa ki ai ko whai pe e tau whiwhiri pe, whai e tau laku whakaukau pe, o whainga ke whakatatau ki e anga e tuu ai koni stutone. Kai. O ku hoko mai koni ai ola o umeani whawhiwhia na o lawe iwo pe ai tuku mai ngongo maho inga koe ni. Pea o koe mea ko o tau whiwhia ai i ku wakai a ku o tau ngā unu ki mua pea o ku whai ai i whakatontonu i e whetō kaki i he malumalu e koni stutone. Kai. Pea koe mea lahi whoki he tau tala noa ke koni stutone mo lao. O kui kai ke tau ilo whakaluku fua ki he mea kotoa pē mo e whakaikiki he uiae o mea o ku puria me he whamatala e koni stutone ka ku nofo pē ia he fo i whaunga whaka Westminster mo e tala e whonuana ku whaatala noa ki ai. Kai. Aia ko ku whaatata pē, na ku whaalawe atu whoki, o ke ai ume aia o ku te whito ke ngā hi portfolio o la e tolu koe ni, ai whonua kere, tau malu i whonua ai ne a whio pia mo e potngau e ki muri. O ku kei mao he ne a whio ai ukonga lahi o e mawhai pure ki ai. Kai. Mea whokia na u whawhenga atu ke tauhanga o tatala he ku ai whakaukau na tau pehe na e osi tukuange katoa mai mawhai pure. O kou tau ka vei mau pe ai mea ko ia o kui kai ke tonu o fo i mau ko ia whakatatau ke na tula o prerogative powers o ene a whio as a monarch pia mo crown. Pia ko umea whakanea ko kalanoa tau ki ai o ka ke tohia e koni stutone. Ka koe uhinga koe koni stutone koe poini maho inga ni. Koni stutone koe ko Piritania o koe ke hana o koni stutone. Kai. Pa koe mea koe ke tau mana tui. O ku tau koni stutone, ka o koe kai kia koni stutone ai whonua koe na atau whai kaki ki ai. Aia ko ku whakarea o ku pehe e uhe wawa. O to ton lewa ke tau mahi noi, ko mea e ni ihi he e tau koni stutone na e ikai ke tohi ia, he hui kai tohi ia i Britania ke pehe. Na e hiki fua mai pefu koni stutone a Britania ke ki tau tō. Ikai, na e tō mai o mea eka koe ke ha koni stutone e whanua koe ni. Ko mea rewa hoko, ko taimi kou tau whengai ke whakatontono whainga mea, pia ku asipe e whamawanga ko whakatontono, ko whainga mea nei kai kia whainga hopo keisi pehe te tau whoki o alu ke common law pa tau alu ke lao a Britania. He kai ke pehe, te tau alu ke koni stutone a Britania, koe ke ha koni stutone a Britania. Ka te tau maka, ka whemau ia mehe ku tala noa, ke tau mau e fo i mahino, na e ikai ke aha koni stutone hiki fua mai ke tau whai taki ai. Na e tō mai o konga lao, o whao ake e tau koni stutone. Kako e tau koni stutone, ko poini ngā, kako e tau koni stutone, o ku ikai ka katoa e lao ia a Britania ki he monarchy. Aia, te tau ore wa siofi, ai whaunga katoa Britania, unwritten constitutions te tau sio pe ki he ulao, mo tau sio ke hanga ai monarch, pa te tau haore wa siofi a krea. Koe whai poini koe ko whenga ke whamahino i he ku asimaia mei he mea koni na e hoko koe ni. Koe umea na ku tau kawe at ki mua o ku lahi ai mawhai pure o prerogative powers o ene a whio o ku ikai exercise, o ku ikai ngāwe aki a he tau koni stutone mo lao, ka ko paurewa ke tau alu he u keis pehe ni,
He te tau o rewa o whakasio, he koe fo I tutu uni koe ni. Nā ku wakai ki he press conference koe, ai paremia, hoka Meriku. Koe. Nā whai atu u wheho ni, koe ne tari nā ne pehe mai. Ka koe ku poini he ni, koe ne hanga he paremia whakamahino mai, o ku ke iai ai mawhai pure a whangatuku o e tu I moe whatahatoko ni nane. Nā ene utari ane ne kala mai a koe mea peu tutuun mai he tu I moe whatahatoko ni. Koe. Pe e whai mui ki ai, pe whai e whaangongo ki ai. Ko ne hanga e whakamahino mai ke whanua, ai whakangata koe oi fwoi saupulu na e whai he wāwhenga fulungo e tau mao hala o tau pehe e pure pare mia mo kabineti he mea kotoa pe. Koe. E ku whia maurewa ke tau wako au pita me he mea koe ni, ma whakatontonu moanga e tau tala noa whakapolitikare, tau tala noa te mokalati, tau tala noa Westminster, tau tala noa Constitutional Monarchy. He koe mea koko whaatau ka vei atu, o ku tau alupe tau tōria ki ai e uho I wawao. Koe. Ko mea koko tau ka vei koe Constitutional Monarchy under Westminster system with democratic elements or features. I e tau whaunga koia, ka aku ikai koe democratic system in a republic government. Koe. Aia ko mea ko whenga mapake whatontonu, he ko whainga taa whai mea koe he ko si uesia ho tau mindset talu me he tau e whanoa koe ni nai. O uesia ia I he tala noa whakademokalati I he angai whakarepublika. Ko whenga au ke tuki mo tuki mononofo ki ho tau atamai, ko tonga, ko constitutional monarchy under Westminster system with traditional Tongan elements, there are more half of Tanaki more democratic elements, features. Ai ka pare tau no fore vai he ka ke tau ha tau to ke hoko mai o mea he ko ne hoko mai foi mea te tau sia fre wa pe o ku toloto ni fe o ku toloto ni fe I constitutional monarchy under Westminster he ko tai mo tau pe ai under Westminster system o ku uhinga Westminster system ko monarchy ko prerogative powers of monarchy ko prerogative powers of crown ko cabinet and prime minister pe mo whare area mo whamau anga I tala no the separation of powers. Ka kuhinga Westminster system ia constitutional monarchy ko e tau tala noa mau pe I he mea I he whare area, I he cabinet, I he whamau anga in relation I he ene whekau aki pe mo crown mo monarch. Ko uhinga ia Westminster system e uhe wau. Aia, koe ku poini, tau tala noa ke tonu, I ono whakawhihoanaki ai u mea koe ni ki he constitutional monarchy, ki prerogative powers o tui, o monarch, o crown, ma tau tala noa rewa ke u section koe o whakawhikau aki ki ai. Koe mea koe, ko usio koe, o ku ngā uno ki ai, ai patoa ia, na ku whadonga e hifo ki whaekeke a se tita pia mo Saspohiva. O ku ngā unu a Saspohiva e whataha mo Paula Piveni ki he mea kono o kou tala noa ki ai. He ko se tita whakuma mea koe kakaina nau mui pe o ikai ke nau fu mahino whakaikiki na tō ke he umea kono o kou tala noa ki ai. Kana nā mumui pe nā tō koe ngā koe whainga whakaukau, pa koe kau patoa pe he. Ki whakaukau o demokalati I he unganga whakarepublika. I kai, he kai ke tōnuia ki tonga. Ka koe ku whatongai koni ki whetokaki koe I he patoa, he ku fuafua ngā unu a Paula Pivenia ke alu ki he mea koe constitutional monarchy a he Westminster. O kune tau ka vei pēia ai o mea whakademokalati, ka aku tau ka vei in relation ke fo ea koe Westminster system ea koe tā noa ke.
Pe o kuhuma rema sa spohiva I kapau tonu e kumau ko ini o kuhuma sa spohiva ya o sio ko sa spohiva ko fatonga no foi sio de lei ke umea pa ko fatonga I o kuhuma mantu I neo ka to ka ko sa spohiva o mafai pure la e patoa at the end of the day ka kuhuma re vai o kwa umea na vaka wa mo piven umea ko fa amo ko moment lele ai patoa ka koe moment ke ne hanga o teke ai u isi ulalahi e whonua pia mono taukawe o justice mo nea in relation ki he ne whikau aki mo constitutional mo Westminster system o kou kāno ke pe anu le lewa ngā ue e whonua ka pau te tau nofo u mea ko ia he ku whia mao bea patoa ia ke I he whonua ka ku whia mao ke tonu e nau hanga tuke u isi o whakatatau ke constitutional monarchy mo Westminster system ka ua tuki u isi o hangeko o tau republika he whae ai wheha alakila ka kou whoki mai e uhe wawa ko uhia kou tau alwai o a whangatuku ke he mea koe ni ko whatonga e pau te hange portfolio a whekita koe ke te oha au ke mea koe a koe poin maho I ngā na e whai ai whelotoi pia moe whewhakawhetongi aki I he pare mia pia moe tui he koe ongo portfolio maho I ngā ia a koe foreign affairs pia moe military Paku tau whiawhia ku whai ai ngā unu ki mua. Mana tui ko whekita ia ko hono se pātiti anai a sosio o toi ka manu ko whapapa kei o kui he whatahato ko ni. Pa kou lawei pia me whai pe a whelo toi pe e waha ai tui me whatahato ko ni me kabineti ko I ngā he nei he kuke iai pe whai ngā maaria ka whekita neongo nei ai umea nane mau I foreign affairs pa tatau pe mo I pare mia ka kuna hanga kari ka koe mea ko ku tau sia tu he ko mea kona whaalawe ke ki mua he kai ke na lawa nawa ke na whewha uhi ke na whea uhi mo mawhai pure whakarewerewa e tu I he kalauni mo kabineti pia koe weekend e fia na tau whanonga mai ai, ka tau fia ko toa pe he kurulahe ngā I whai whatongia le leia hoa ka meriku na whaalawe he ku kai ke fia mau ke mau pia ku tau toisi I pe ke tau au ke whiri e tau whou pia koe nau tau te wat ke mea lahi ka Pacific Island Forums whaahoko I a kosi mahal koe whatongia ma mawhai ke whanua mo e pare mia Te neongo e uto ke ko ni ka kai ke tau whia mao ke ne uesia ko fua Pacific Island Forum no whai ki tonga talo e tua historia pa kua e teke atu he lo auia Professor Nick Fotuakau mau ai ufa kau ke teke atu he Pacific Island Forum I sio ai lo au ke ngā unu ke ai ngā he o Timor Pasifiki kai tuku e tau nofo he malu o Australia, mo New Zealand, Amerika, mo China, mo sai abito pe ia. Ka ku fe teke te lo au ke tau whau hafo I whakakau fo o ke Pacific Island Forums. Pa ma oska mata teke. Ka whakafoke atu e uhe wau, mala. Mahina pito, Professor, e whatala noa koe ni kuki whai. Tata whito ki he konga uluaki. I he ngahi lakanga koe ni na e whai ki ai e whetala noa aki. Pea ko tui o whawhia maari ki he kakai e whonua. Koe mea pukina tai whai ki ai hoha a ia. Pe koe hae tu unga au ki ai. Ai area nau whai. Pa koe ni kua au whangatuku. Ai area hange koe a kuke whatala noa ki ai. Ko liriu e ngahi lakanga kui ai e whakawhisi. Kua ai e wheririu aki. Pea koe mea mahu inga pea kumoko I ki ai tui I whatahato ko ni koe mawhai ia o kua pau kua whahai he koni stuto ni pea kua pau ke tau mui mo whakahoko ai ngai mawhai ko ia koe mawhai taha o ku mahu inga hange ko ia ku o mai he ongongo kua whotu na e whotu atu e he pare mia ai ngahi wheririu aki na e whotu atu he pare mia ai ngahi lakanga ke tāpuni I
pe neo o tika ke o mai a hanotari ka me ma inga ia professor e kusia tu kuo a fanga toku ai konga ko ia o fata tau ki he tau ko instituto ne pa ku fa fia leva professor konga ka ke tau hoko atu pe me ia ko konga ko na ke fata no ga hono wa ki he tala no ko ni ki he konga ko patoa ko tui ko tahaia de mahu inga taha ku o foko ko hinga foke tau tala noa ki kulupu ko ni he ko taha eni o kulupu o ku mna mahino be ko kulupu whakapolitikare na u teke a ngahi whakaukau whakapolitikare i whanua o ngahi lau da weni e nau whai ngāwe ko ni pe o ku pe taime ku tau tala noa ki ngahi me whakapolitikare o ku mahino ai kulupu ko ni o ku hangena ke whakatala noa ki ai o kulahi me whangi kulupu na ase hake, ko e peki, ko e hafu e whangi kulupu, ase peki kulupu puria, ase peki kulupu o spefili puria, ka koe kulupu koni koe pātoa, o ku talu e nau noko i he siakare koeni o hono teke e ngahi mea whapolitikare, mo maho inga ia he ngahi tala noa whapolitikare, mo e nau kau whafonga whare area, kua huu ki he whare area, pe kunanawa o pureanga. I tau nima i he whanua. Ka mahuinga whatara noa ku ke whai ko whafonga malolo tonga tapurua ki, whafonga ko tonga tapitu ku ngā unu e na whakaukau pa ku kautu ke lawe ipe e palofesa o ku lotonga iai e mawai ua pe ko hano whainga whakarea pe ko to mahalo ko sai whetō ke aki. Mana tonuange, kwa e whetō ke aki i he whakaukau. O koe ni i o kuna tu umau pe ma pafonga whare area i he ko hae ai bisone ka ke fualu ke ta fualu lahi ke umea whai ki koe bisone ka kunau nofo i he te whetoi whakaukau ki ia ka koe ni i ku kamatangi nau ngā unu hange ku ke tala noa ki ai ki he whahinga ke teke pena tole na umea whakatemu kālati ka kunau ngā unu ke Westminster ku ke tala noa ki ai palofesa pa ku tui mahalo koe tuku ngai aku ia o ku ia koe ai mea koe ka ku fefe ho wakai ki he ku mahino ai ngā unu ia a liliu a mea koe ke whae liliu koe anga koe ne tu uko koe whakapolitikare o koe ni iho kuna upena toria koe ke toton ke te whaha liliu tau tu umau pefo i mea koe ia tu umau e peke pānga ngalo pa koe lewe ni iho kuna utare na tolu ke whae whanki liliu holo me mea o ku malawa e tau ngahi mea whapolitikare ke tau tu umau pe o te liliu pe ku pau peke ai whanki liliu e whakahoko. Ia koe liliu foki e ua i wawao, Koe. Koe liliu foki a o ku liliu e mea kotoa pe, Koe. Pea koe whika uloa ki koe liliu koe a natu la ai universi o ku ua ai te whito i whakaukau e liliu a kaula tānoa ke whakaukau liliu a natu la. Koe liliu a natu la o ku nau liliu uloa ki o whakatatau ki he anga o whaunga peia o natu la. Aia ko ku poiniu pe ko liliu loa ki koe natula, o ku liliu ka pau koe whatata, o ku whetengai a kau e tupu ia o alu o hoko koe fuakau. Ko liliu anga mahenia i fuakau. Koe nofo a wāta o ku mālohi taha pe ai tau pehe koe laione. Pe ko whanau ko toa pe, ai monu ko toa pe, ko whatapu. Te nau tupu, whakanatula, o nau liliu pe, ko mea ko os whaunga ke ai whaunga o natula. Ko e rewa liliu, pe ko na waka koe hange koe lawa wā, tae pure pe laione. Ko u liliu pe he o ku whakanatula pe.
pe ko liliu me tupu ki fuakau ko whaere mai ko whakatapu ai ki monu manu ko hau pe tupu. Ka tau pe mo tau tolu tau liliu whanatula tau alu pa tau alo mamak pa tau alo motua pa tau ko uliliu ia ko ke tau te lawa ta tolo whaha mea ki ai. Ko liliu whikaula ki au natula pe aku liliu pe he pe mo society mo sino tangata. Ko liliu hono wa ko umea ku hoko mai ke he tau mo ui, ta tau pe ko natula pe ko society, o ku ikai ke tau whaalawa o purei, o ku hoko mai, kono whareata, o ku hoko mai ka o ku ikai ke anga maheni pe he ai liliu, hoko mai o tae amanekina, pa ko mea rewa te tau whai, ko e tau whenga ke tau wako, ke tau lava o wheao mo whewha uhi mo ia, mo tau lava o direct, o whenga i ke tau alu mo ia. Aia, ka ku ikai ke whakanatula ai whainga ni liu ko ia. Ka te omi ke whakanauno tala noa, te omi ke politiki ki ho tāno ke liliu. Ko politiki o ku liliu ma o pe ai whaunga politiki pe ko hato e whaunga pe ha kupu o society. Pa kua rewa uliliu ia, ko pau ke tau hanga whenga ke tau tataki mo tau hanga o whakauri holo maha ko whoilea aia, o whenga ke tau mapure i holo ke hoa pa moyanga e whaunga o e tau mo ui. Aia, ku whatata pe. O ku lilia mau pe politiki, ka ko pau ke he kai ke pehe. Hau pe ko lili whakademokalati, hau pe ko lili whakacapitalism, whakaekonomika, hau pe lili whakaha pe tau alu ai pe. Aia, ko mea uluaki au pehe. Ko liliu ia ko ni hu mai politiki, ko ke tau toe a demokalati, ko ke tau toe lava tau tolo pure ki ai. O ko mea ege whakanatula o tau. Alu katoa demokalati. Ko whi whakaukau ia ta. O ku pehe, ko ni hau pe liliu tau alu ai. Ka kuerewa mo mea ia o tau lava ke tau hanga o mapure i ai liliu. Aia ko ku uhinga au pehe. Ho mai demokalati ko whakaukau wha republika. Pako samala a Chris Pohiwa, na ne hanga te kei mai whakaukau ko ia, ka na ne toi ia e umea na ne hanga pe e ia puke ko uhinga ko maho inga ki ai mona ki, i ene uhinga pe a ana hange ko ni. Na ne hanga te kei mai mea whakademokalati, i uhinga whaka republika. Pe na ne hanga whakatoka ngai e u kehe ko ni. Ka nai hiri ko ia na toi tā no pe samala Chris Pohiwa ia ke maho inga mona ki, kana ne pehe ia. Ko tu ia ke nofo ia he, ka tau whakarere, tau tolu e, ka ke nofo pe ai. Neke ke ne pehe mai ia ke to au pite tu i ene utau kawe. Pa ko tā no ke sai. Haurewa ka ia o alu na tolo pehe, ke to au pito tu ia ka tau mona kipe. Ka ke mana tui ko liliu ia ko liliu ko me he pure anga whakatui ki ato e whaahinga, uhinga whapolitikare, o ku hoko pe ia i he evolusio ai society. Ka koe mea rewa a tau tolu, hange ko whainga whakaukau ko whahanga atu ko atu. Sai e hu mai ai ere meniti whakademokalati, pe ko e tau toe hanga o toe vete haka no ngai kofu na i e tau konistu tone. Ka ke tau hanga whenga ke tau mapure i mo tau tataki, ke hoa pe mo tau whaunga constitutional monarchy, pe tau hanga o siofi hangahi liliu konga piecemeal, hanga ke tā noa filosofiko ko Karl Popper. He te tau lawa pe tau tolu, ke tau whanonga mo liliu ka tau lawa mapurei, in relation, ke hanga ne whekau aki mo e whaunga lolotonga e whanua, pe te tau lawa pe o alu pe ai, ke tānaki mai pe o mea, tānaki mai o uhinga, o toi whakaiki, toi whamaala-alange o mea, ke hoa mo e tau constitutional mo e Westminster system,
Pea ke tau sio ke o mea ke o inga ke ua e whakaawao a e tau Constitutional Westminster, o tau whanonga atu pai piecemeal, o tau kārake atu e mea. Ka tau hanga o whakatuho tuhani, ke lava ke oua hoko hafu mau lahi he whonua, ka lava ke tau kei wheao pe mohono. Ange koe tala noa koe ka noa e tuki pe ki foi whaa. Tuki pe o whakatu tā maki ke oua te tau whanonga, o whakatu tā maki ke tau ta ofi ai liliu, ke oa te tau whanonga mo liliu, ai ko whakarea pe, o whakatu tā maki ke oa te kapau te tau ta ofi e tau whanonga mo liliu. Koe. Ko pau ke tau whanonga mo liliu ka e whai i e whaunga mama, i e whaunga matala, i e whaunga uhinga lelei, hange koe kou tānoa kai tau o mai e umea, tau o mai capitalism, tau o mai liberal values, tau o mai o whakaukau e demokarati o tānak mai tu tau hanga o fuke e haka ngā whakatapu mehe e tau loto koni sutone ka tau whanonga pa tau hanga o tuhani ke tau wheao pe mo ia pe ke tokonia pe mo lava a e tau oua te tau ta ofe liliu he koe whamatala koe a professor toke tā sanis koe a Albert Einstein. Pea kulahi kau filosofa nau tānoa kai. Oua te tau ta ofe ni a liliu koe whakamahino e koe tangata ata mai ia, koe tangata maama, ka pau e whanonga moi liliu. Pea kene ilo e mea kene whai i ene whanonga moi liliu. Koe tangata ata mai ia, koe tangata ta e maama, a tangata oku nofo he liliu, ka oku i kai fie whanonga moi liliu. He koe poini, hange koe lau Heraclitus o Efeso i Karisi. Koe mea kotoa pe oku liliu. Oku tafe mai, oku tafe atu. Pea kone tafe mai me tafe atu, koe ke tau te lava mau e fo i tafe mai me tafe atu, koe whakaukau oku liliu e mea kotoa pe. Pea koe tau ngā aue reo hange kotonga, ke whoki mai ke wha o singa a mea ke tokanga mai ki ai. Tau whanonga moi liliu. Tau whanonga moi liliu, ka ke tau hako mālohi, tau whekumi mālohi, tau wawanga mālohi, ke tau whanonga lelei moi liliu. Nā e tala noa Professor Whakahelu. Nane pe. Kone tala noa koe ke he liliu wha politikare. Oua tuku e liliu ke alo whakanatula. Aia kone ui a ke ua pehe. Kone ui waka futana nane pehe. Oe hao pe koe liliu o kai ke tau lava o lewa i pe alo ai pe o riu kawa. Pe tau ringi toto. Aia kone uhinga. Oe tuku e liliu ke alo whakanatula. Kone uhinga. Oe tuku liliu ke hao pe ia pe alo pe ia o tau ringi liu kawa mo tau ringi toto. He kone alo whakanatula e mea koe liliu ka pai ka ke tau ngā aue ke tau lewai mo tau hangao o mapure. Pa kone poini rewa kone uhinga ne hu mai ai. Mahalo pe kone excuse pe. Naka koe ngai ne uhinga nai pehe ke hu mai ke politiki ke tokonia ke tau lava mapure i ai liliu. Mo rewa e liliu. Ka ue e tuku pe ke hao pe o hange pe hasuna mio o ne o kai ke tau toi whaha mea, ke tau lere ki mounga, ke tau hao, ka tau nofo pe o hanga atu pe ke hao pe tsunami o lai ki tau tolu, o hinga pe hea a Professor Whakahelu ka pau tonu e kumau kei, pa koku uhinga o ku pe he. Koku uhinga e koe ke tau whanonga mo liliu, tau sio ke liliu, pea ngāua mau pe ke liliu, koe mahalo koe kawenga mahu inga ia ke mou e whahinga e tangata ka ua whangatuku a kia e uhe wa koe. Mahalo koe kawenga mahu inga ke tau mou i a whahinga tapa pe, koe tau ngā ue ki he liliu, pia tau ngā ue ke tau whanonga mo liliu, pia tau whewha auhi mo liliu, pia ke tau ngā ue ke tau lava
in some way, somehow, ke tau lava mapure e ririu neongo i he taimeni i oku i kai ke tau toe lava mapure. Whakafoke atu e ua ua. Tui mahani na opito o whalawhesta e whakatala noa koe ni puke whakahoko ke ririu pia ko tui o koe konga mahu inga ia i he tau ngā unu holo me tau tala noa politikare. Ke whaha whe mahino aki i he ngahi mea koe ni o ku whai kia i ririu. Ko mana tu i be ai tofolofola e tapo ni mana ne pe ke koni stuto ne. Na eke ki ai pe koe lele taha ai ni pe ngai mea pe he e ke te ririu ban te he ka o be ke he ko hai ko le i he pole anga he taimi ko ia kana uka pe he ke ririu ke fe unga mo e laka e taimi mo ui e kakai pe au ku fia mau pe ke whai whanki ririu ko ia ai ko me ke whakauka ui e profesa ku ke tala noa ki ai i he tu kone ku ai a ririu ko ngahi whanua koe hangina ki tala noa ke Britania na o ku kai fo ke aha nau ke tohi nau koni stuto ne aki nau tori hange ko tau tori tonga ko o tau whaatala noa tau he koni stuto ne me he kupu ula ke o lere ke kupu fiha. Ka tu koe o ngai whanua koe ke tohi nau koni stuto ne o ku ilo whewhe lewa kakai e nau koni stuto ne ka pau koe ke tohi. Ia, kata. Koe ukupu i lao. Koe. Pena aku tala noa koe ukupu i lao mahu inga ia ku ne tatake hange ko Britania. Ko Magna Carta. Na kutā noa kena e whaumaia i he kupu i lao mahu inga ia me he senturi tahatolu. Aia, na e whauia koe ola ia e paki ai kau pālo ni pe koe kau no pere pe a moitu i ko King George. Ko King John. Ko e nau ke anau tolu he tahatolu pe i mawhai absolute power. Koe koe prerogative powers. Koe ke koe absolute power ma prerogative powers. He koe prerogative powers o koe mawhai pure whakarewe rewa ka o ku hai ki he umea. Ko absolute power pe koe mawhai pure whakao o kui kai o pure tāwhataha pe koe ke te hai a te umea. Pa koe kamata ia koe mau ia Magna Carta Libertium, Libertium, pe koe hai a whuirea whalatina. Ka koe Magna Carta kono whanau no ia koe futari te la. Aia koe nau, ko kānoa he koe i kupu i lao mau i ngai pena e to'o mai e Amerika a Magna Carta o kau i ono ngau ake no whao e nau koni stuto ne sai. Kau whanau nou pe. O kai kia koni stuto na Britania, ka aku hulu ake Magna Carta. He koe fua talite e kau no pere mo tu i ke kamata tukutuku mai a ono umawhai pure. Hena e pure whawao absolute power tu i ke mea kotoa pe ke whamau anga, ki wharearea, ko e pena e tūtūnea ki ai, ki he toki ai e ne kabineti ki mui, ka koe tu i pēa. Aia ko Magna Carta aia, koia e whoki mau pēa Britania ia sio ke ko ukupu i lao mahu inga. Ko kupu i lao mahu inga e kaha koe nau sio ke u konga o e u lao whakatemokalati a karisi moloma, Republika a Roma, whakatemokalati a karisi, na nau to'o mai. Ai koe ume au nau alu ki ai tautano ki Britania. Pea koe Bills of Rights, koe ngahi lao ki totonu, na e toe olai e ose fo i kaulahi whalot whanua Britania pena e hoko ia i e senturi tahaono tahafitu. Aia koe te ukupu i lao maho inga ia o kunau alu ki ai ke tataki aki ki nau tolu. Pea kunau laure mo u hopo lalahi ai whanua whamau anga mo u mea whakahistoria o kau katoa ia ki nau whamau i aki ha u mea whakalao, pe ko u whakaukau pe he ko u mea whak. Ko nau koni stuto ne ia ko u tefto i whakaukau ko ia e uoi wama. Pe ko rewa mo u mea i whamau anga hange ko u mea whakahopo nau alu na tolo sio ke u keisi na sea u hopo pe he o ku
o whaingata au pito nia he koe ke tau whelaanga tau tō kakesio ki he. Ko pau ke tau whakaukau I mau pe, ko Piritani ia. O kuna o sianga nau tō ria, koe kupu I lao reo whaurewa e nau ulao ki ha, mo lao me ha, o makatuunga he Magna Carta pe mo Bills of Right pe mo mea aloma mo karisi. Ka koe ku poini, o kake tau whelaanga tau tō, na kake tau tupu hake tau tōlu I he society mo teni koe ni o tau mahino e mea koe. Pa koe pike tau mahino e tau tō. Ka o mai ka tau tolu e where keu au pite tau mo. Ko mea kou tau wanga ki ai e society mo teni. Ko tau tupu hake o ku os whau e tau whahau mo misa peika po mo na kau pou ai koni stūtoni. Yeah? Pea ko wanga koe e ku whakakau ki he ni. O toton ke tau whawhetai pa tau whamaro. He ku si rewa e tau where keu mo e tau longo ha. O ku malawa ke tau o atu pe o piki pe nengo koe ke mahino I kakato e tau tōruia ai umea o koni stūtone. He koe uhinga he koe umea ia ta e tohi. Ko mea na tau tō mai ka o ikai ke hau ka atoa ia o tohi he na ikai ke o mai ma koni stūtone ko e tau tō o mai. Pe o koe e umea he tau koni stūtone. Saka kau wharea pe. Koe wahe tolu koe e tau koni stūtone o koe kai koa fo I mea whakapiritania. Ko ngā uruaki, ko ngā ua, ko ngā tolu. I mean, koe whakaukau e kau tama Piritania, filosefa ko Thomas Hobbes, John Locke, pia mo tangata Francais ko Charles Montesquieu. Koe kau matao ena na whakaukau koni stūtone o no poni. Kau te hana aia. Koe tau koni stūtone, o koe kai koa whaunga whakapiritania, koe pui tua whakaukau whakapiritania, ka koe whaunga, koe format whaka-Amerika. Ko kuhinga koe format whaka-Amerika, he ko Piritania, koe whuke hanau written constitution, o koe ke hanau konga uluaki nau toki he freedom of rights. He koe ke hanau koni stūtone. O koe ia he nau ulao. O koe ke hanau ko ngā ua nau tōria ke mawhai pure tu I he koe ke hanau koni stūtone. O koe ke hanau ko ngā tola nau tōria ke property. Ke mo rights to property. He koe ke hanau mea pe. O mea koe a tau tōlu, o wahe tōlu koe. Ma o ka atoa he koni stūtone a Britania. He koe mea ia Charles Montesquieu, John Locke, pe mo Thomas Hobbes. Ko Britania na nau. Isa ko Amerika, kai ko Amerika na nau kamata. Ua kamata e Francais no introduce e whakaukau koe na revolution. Pia mui kai a Amerika. Ka koe ku poini, koe mea e koe, he kapau uhe wawau te tau hao ke mau koni stūtone a mau tolu he ni. He koe mau koni stūtone, na mui ke Westminster, pa mui ke Amerika. Koni stūtone a Australia, koni stūtone a mau tolu he ni. Whakahai a Amerika, mo Francais, pia mo Britania koni stūtone koe ni. Pia aku whau e mau whaunga whapolitikare o kai ke fu mui hanga tonu ki Britania, kai mui hanga tonu ki Amerika. Aia, koe kutana pehe ke mahino ange, o kuofi mai ange e tau koni stūtone ki heni. He koe mau koni stūtone heni, o ku wahe tolu ia hangepe koe tau koni stūtone I tonga, o tatauia mo e wahe tolu ai u koni stūtone Frani se sia mane Amerika, o ku tau ka inga hai I e u wahe aia koe life, I ta anoa John Locke, koe liberty, koe mo'oi, koe tawa taina, mo property. Ai wahe tolu ake u koni stūtone. Ka koe hange ko ta anoa, maho inga api. Kaita, maho inga api to. He ku o whaingata apita pa fihi apita peko Piritania pe ia te nau lava o lere pehe. E kui kaito e lava hawhonua ia I e ku mau o lere pehe ka e koni stūtone. Kau whoki mai ke he poini koe ni. Ko uhinga maho inga e nau lava he koe u kupu lao na e whau pe ia I e nau tolu I e nau ngahi. Ngā ehu, pe koe nau ngahi tau,
Pe a kui kai ke tohi pe lao, o ku tohi he historia, o ku tohi he mo ui, ai ka kai Britania. Hange ko tau tolu, o ku e tau umea tau pehe, hange ko tau tala e whanua. Ko tau traditions. O koe kia ha mea e tohi ai. Ka koe umea nei hoko pe i ho tau tala, ho tau historia, he tau mo ui, pe aku tohi pe ia. I mean, toki on pe kau parangi a tohi a te ki konga, me kau whatu tola kau ako tohi atu. Kau koe ke pehe na aha fu whamatala ia e tohi mau pe e tau umea ko ia. Ka aku osi e tau mo ui pe ia a tau tolu. He ko inga mai hoko historia, mai hoko tau ngai tara, aku puka he ngai koro, puka he ngai ha, ta tau pea mai unwritten constitution ko a Britania. Whawhoke atu e woiwa. Mahina o pito ai whakaukau koe ni ko ke wahe mai palofes. Te mahino le rei ange ai whakatala noa i he taimi o ku tala noa i ke isi koe ni, i he whakaukau koe ni. Ke taha whoki ai mea mahu inga na e whaha e pare mea i tonga palofesa. Ko hono whakanofo ko ia, te ko hono whiri ko ia o e Anti-Corruption Commissioner. Ai ia ko e toko taha loe ai ni minu silani ko James Christopher. Ai e toki kamatanga au e toko taha koe ni i tonga i a uruake o siulai wafe wafa pea i he contracting au e koe e toko tahani koe tau e nima. Koe mea ko o kwhawhiawhia i he ongo koe ni he koe pure anga e ni e whiha. Hono kamatai ai whakaukau ka koe ke hinga ia o kua pure anga e kovi ka koe ko ha mea whai ngofua hono ai ngahi fia mau kehe kai lava o whokotuu ai mea ko Anti-Corruption Commissioner. Ai ka pure anga ko whokotuu e lao o se to nau tolo koe au lava lao. Ia tau nofu hono ngā mai ai ha pure anga ko wheinga. Lava atu e hai mea na nau wheinga whai. Tau whono ngā mai ai. Au ke pure anga na e pure anga e na e tau wheinga ke whai mo whiri. Kai ke lava ia ka kato ngai fie mau. Ka koe ni ko lava i he pure anga koe ni o whaka ana me pure anga e taha nau tok whai na te patseti whaka hure vai patseti o iai ha patseti ke lava o ngā ue aki e whoisino koe ni pia kua o mai ni kono lava whiri o kakato pia ka ahulaka o siulai o ku kamatanga ue ai pia kua tuka ngahi longoa a koe ni o ku hoko i tonga i whakapolitikare e pe i hano tuku aki o hai, tuku aki e pare mia, tuku aki e ha. Koe u mea katoa ko ia, e lava ia o ngā we lahi ki ai a Anti-Corruption Commission. Ka pau o ku ia hangahi mea pehe i he kau taki o kou tui lewa e fia kakai ka pau. I he huma koe ni Anti-Corruption Commission. Pena e whika toko taha. Koe no pere koe ni ko fustua, koe ne pekia, koe te kotaha e ni wharearea na ne tuu mālohi i hono teke ko ia mono whengai ko ia a Anti-Corruption Commission. Pea mo e tawhaaki koe hena e nofo he tawhaaki koe a ni ngā ue ke whukotuu ha. Ai ngahi mea ko ia mono whailo koe ngahi ngā ue ko ia ko pekia, kai hoko ngai whiwhakau koe ni palofesa. Ia koe mea ea taha ku te taupe e tau whawhika e hoko mai ai ano whakahoko ai fo i lakanga maho inga koe ni. Me tau whawhika he mea kone o ku hoko kone o ngā unu e tau mea. Koi. Kataki. Ngā unu e tau e wheto kaki kone e hoko kone e kapineti mo e whatato kone mo e pare mea mo tui. Ta tau pia mo e tau wau mai ke ni pia kai whoke tau fu ilo whakai ki iki ke uhinga na e fuoloa ai ka kohange ko whamalanga o tuku mai e ua vau. Na e whanonga mai e ngai le volo ke koe whao e ula koe mea ke ta whakapatset mo e hafua.
tau whakawhekai ko konga maho i ngai e taha i whaiwhatongia e puri anga koe ni lahe abide ngahi mea kuna ulawa o whakakakato mai ni ngahi ngā ua pena e whakahoko mai me mua pa ku tau whakapapa ki ngai puri anga i mua kau e pare mia koe neongo ku pe kia atu hatoko ua he nā nau whakatoka mai me kai ke pehe ke tupu refonua ke pe ko tu mai anti-corruption commission ko ini kana e whai mai neongo na tau longoa a pe tau hanu pe tau ha mo ha ke whai mo o mai ke whai mo whotu mai pa koena te tau kamata he tauni ko to eni e tau wakai atu ke ai pe koe hae ne mea e whai aia matamata pe ke te au e uhe wawao e si ere vai e tau whakawhekiki o tau aluhanga tonu ke whamau anga, ka pau koe ke tau whia maari e pure anga mo e whare harea. Ka oku malawa mai te tau hu atu e hu mai a e komisoni koe na. Pe aku mahu inga whoki he kamata ai umea peheni ke o mai ai kau pure tau ataina ke tau ngā ue moia pe tau toku. Ego kuhinga pe ke o mai hataha mei tua. He hange pe koe tau kau whamau anga. Kau tui whamau lahi me kau whamau lahi. Tau whanonga mai ne tau e whia. Pa ku alu mamari e pe, ku alu pe ke mateu teu. Mo tau matu o tua ke to o ngahi whatonga. He whatonga pere nges ai tui whamau lahi, a kau whamau lahi. Kona koe tau toko tolu ena pe whia i e whamau anga e kau whamau lahi. Ka aku kei tui whamau lahi pe e toko taha mei muri. Koe poini mahu inga whokia i e whakalere ha whonua te whita koe ngā i whatongia pe ki hono wha omi hataha mei tua. He okulahe u me ai o ku whainga taa ko i ngā koe anga wha whonua mo nofo e whonua. Te whita ka tau tolu tau sisi. Pea ko mea koni ki anti-corruption commission ko ni o ku mahu inga he koe mea ku peheni e uhewa. O ku mahu inga pete o mai e tangata loe ko ni ke ni kamatai. He ko nofo koe tau pehe koe whare area. Ko nofo koe au purunga e pureanga. O ku mei whamiri pe toko taha kotoa ia i he whekau aki pe ki whanua si e tonga. Ka kua pau ke tau wako ke he mea koe whakamau to tonu. Te tau whenga ke tau mo ui aki, te tau vilo atu he evalusio, hange koe ni ko asimai me whakamau angalahi, kamata ke iai e tau kau whakamau ai. Whamau lahi pa aku tau whatonga e pia aku nau ke hao ka nau whairere e nau whatongia kamata ke tau o hake ke whaingare e volo pe ke tau lava o tataki he ku whainga ta hange ko tau tāno ko ka whekika pia mo no se pāmiti sosio utoi ka manu oku he o whai whare ke pare mea oku he whataha tokoni ko whekika ane ke si o ke ai o ku whainga taa, o koe ko hanaloto anaua ke na ie u whatongia koe ana e whiri ki naua ki ai, ka whainga taa he ko huse pāniti koe waifi. Ka kuhinga u tānoa pe, koe tama pe tau a taina mei tua e saiange e ne hau, ka whakamau i hau keisi hange o ku whihi ai hau se pāniti mua waifi. E ko tau tānoa ni ke whakamau e whai hala e whai anti-corruption commission. Aia, te tau toki ako atu he alu ai taimi, ka aku mahu inga ke omi hataha pehe, he ka pawe o mai haongo whai hala ha huse pāniti moi waifi. O ku whehulu whia no fo, he ulahe o mea ia o kou ilo e au pia kou sio atu ke o mea lahi i tonga, ko o mea whawhekiki mai here e volo wha politikari. Ka ku whainga taa he ku whewhamiri ake ka pau koe toko whaa ku nau whekuki he mea ko ia. Wha asi mai u keisi. Ka koe ke tau ila koe tau tōru ia. O ku nau whekau aku whakai toto nau tōru ia mei mui pe koe in-laws o pe koe ha pe koe ha.
o pehe tau mea na doi tonga. Pe aku whainga taa au pito a tonga ia si mo e whehuro ulofi mei whamiri pe ai tō tāko toa. Tau whapehe whoki oku kaike sai e u mea ko ia e whamiri mo whakakai ngai ai tau mea i tonga. Ka ku whainga taa au pito e uhe wawa o ko ngā koe tau whainga nofo whakakai ngā. Ai ati tau whea mo mea ko ia kai o lewa pe ku tau wako I anga evalusio ai taimi hange kono omi kona ko James whakahingoa tā mai ai loia kona. Hanga no mai a James o mau inga ke meha o kamatai ke he koe mea kona te tau maare ia ka tau sionge ki ha u keisi e omi mo u keisi e lava ke whakahoko mo solowa pe I kai solowa ka kotohen ke tau siopa kai high extent ai tokoni ki he whakamau totonu pe mo e whakasisi e whaihala e lava e he fwoi ka whaaki koe. He kohange ko kua ko tō ngau whaingata au pito e tau mea tau tōria ko tau whaamiri ko tau lau toto mo e tau lau kā inga. He kulahe o mea ia I tonga malo no lava ai o whamau, ai o hopo, lahe o mea ia numi I whope ia ko ngā koe kai tau lava whai, ko ngā koe tau whikau aki whakai toto. Ka koe tonga ia whiao pēr mo mea ko ia. Kau whawhikai pē o kuai pē o mea o mai ke ne toko ni. Heka pehepe he whamiri ia ke nau whakatafa aki hafo I mea ia whainga potunga haue. Pe koe wharearea, pe koe kabineti. Ka pehepe he lau toto ia, pe koe lau kai ngai ke nau whakatafa aki e uho I wawa. Whakahela hato ai atu halao ma whamau totonu. Ka koe poi ni, se hanga e tau whahau pe, na ne hanga fofoa I me ka matanga, na ne ostala mai pe I whao e konistu tōne mo, ka mata mai e wharearea, Kua pau neongo ai tau lau toto mo e taata, neongo e tau lau kāinga. Kana e hasanga tau whahau o tofa mai konistu tōne mo e lau, ko e me a fua ia ke me hanga o hulu ki tau tolu, mo toko nia ki tau tolu, kai lava ki tau nofo mau e society. He ka pau, na ne sanga afio, ne kake ne tuku mai ke te ai ke whakakainga e mea kotoa pe. Na ne hanga, na ne afio pe, ia koe o mea e alfa e toto, alfa e tata. Ka ku, o si whau mai konistu tone mo e lao ke me hanga o hulu, ko ngā ka tau lava ai society o whanonga mo liliu mo evalusio. Ai nia koe ukonga pēna o mea o ku whanau I mai he konistu tone mo e lao ke te whakaiki ki ange hono toko nia ki tau tolu whahua ke atu o hewa. Ok. Professor whamalo atu I he whamatala koe ko ke whahoko ki whikawaki pia mo e whakatala noa koe ki he tau anti-corruption Commissioner, koe hange na ke kamata koe kamata e tapolo kalama. Ko ti mahalo koe mea ku o ku whawhiawhia apito koe konga whao si pete ta ia u kia he tapolo kalama. Hange kona tala noa ki he ke forum, koe Pacific Forum, o mana ke whai tonga. Na e mea whakapare mea pehe koe kau taki me kau delegates me kau staff me e ihe taha whetupu. Tēnā I tonga he taimi ko ia ko o ku whia mau ke host palere ia e tonga a mea ko ni pe mau e pa anga lahi ai ngahi sektoa tata ku whito ngai sektoa ko ni ngahi no foanga mo mea pehe ko e na une pehe na toko ni se aina ki ngahi pai ki pe mo e ngahi mea lere ke lava ngau e aki he kau a ko ni kau taki ko ni tēnā o I tonga ia ko si pe o ku na o manake e whakahoko ai e whakataha ko ni he tonga high school indoor stadium e oskia I pe lava ke ngāwe a ke forum ko ni ka ko tui hange koe na ke whakatala noa ke takamata ko tui ko tahaia o e even lahi apito ku hanga tu ki ai whonua ke host koe e tau whakataha ko ia
ai Pacific Island Forum pa ko tui mahalo na ko pale mia be o ku se ai he ta fa ko ya ka te o atu ka te ko e palofesta ko nga ko e ke fama op mai be da programa he fin o dani ka ta toki wa hoko atu ta programa hoko ko nga ku lava nga isi ula hina ta fa tala no mai ai ka ko me ko no afanga to ku ni ku ta lava rep pe programa ko ni ka te o atu ke fama op mai be ku o se ta time ia katoanga pe koe o wau mahu inga au pito e ni e uhoi wawa. Koe. O koe koe mea fo o e Pacific Island Forums. Koe mea fo o pe mahu inga au pito koe ke te au malo au pe ka professor ina fotua kau. Koe ne whakahoko ki tonga. Koe. Pea koe mea iau whakahistoria pa kau whakawhikai. Lawa he pare mia koe ni ke whai ene whai whatongia pea ne loto lahi ke whahoko mai ai Pacific Island Forum. Pea ku teu lahi ke hange koe whakaukau koe na ki stadium koe na auditorium koe na i Sipoti. Koe. Ke ngā wea ki foi fotu of au pitoia pea world plan pa ku tau lotu mo tau hufia ke lava le reien ke whahoko. Ko no foi ni e uhe wawau. Na e ai foke tau ko mea ko i hiri whakalau ni. Koe. Na e tala mai, ma tui whaku mara ngā weni tonga. Pena e tala mai rewa he pure a ngā whia mau hanga hi nofo anga ke teu te nau toko ni a mai ko i ngā ko e o mai ko e kakai ke i whakalau ni ngari si ai accommodation ko e ngā i o te rema mo te re. Koe. Pena ma te rewa a api whaku me whakaukau pena whai ku furuka ke hawa tā nofo ke mau nofo he ku lahi pe whaka api. Pa koe te chef kan ko ke lau accommodation ni ta mai he press conference ai ki pare mea o Kameriku ta mau toko tahawhi ai kau whakawhi kau toi whima o mai uange au. Pe e whahasio ki a u api pe koe whauha u whare pe koe haa mea ki he toko uange au tupu. Pa kou whakakau pen o te kai ke taranga le sen ka ko fo ga ko be sina fai ko ma ata ke no fo ya e ko to go mo fo lu sa ne no fo ya ore o ko ya pi kai ke ka u tau fia pa ko na fai pe nga we po le anga ke fo ka kato nga hi no fo anga ko ne ma we nga ko to ka nga ke me lo au na la ve ke an nai a ko fe tana ke te ka no fo o se ke ka no ko ne fu fai mai ki tonga pe aku o mau whima ore, pa ko whima umelo au, ke whakahu atu, ai fo i whakakau ke Pacific Island Forum, mehelo au pe, pa ka pai kai ke tāri, os ka mata haruno nai tuku atu ai tau artikolo he wiko o senior professor ina fotua kau. Ai a koe foi whakakau, ko ula vei pena mo whakanoa kei mo hua kau ia mo proklama, ke whakakaukau e Pacific Island Forum ke whakotuu, ke whakahu atu a e tau tuu tau ataina me o mea kotoa pe o hoko i mamani ka tau kei whekau aki pe kanau tolu. Pea tau tuu tau ataina me Australia monu sila ka tau kei whekau aki pe ke kinaua. Ai otu motu Pasifiki. Ke tau kawe e tau neutrality, e tau tuu tau ataina. Ko whakaukau ia a tau whahau tu pou wha. Pe oa te tau kauki he, e whakaukau ko ia. O te tau kauki he, ka tau hange koe wharea koe a tau whahau. Koe ka hataha e te tau enemy, te tau whiri mo ia, pe tau kau me a tau tolu mo toko taha kotoa pe. Aia ka koe whakaukau ia o te kai ke whawha i lei atu me tau lo au, ke teke atu pe ia, pe ka pau whakatoka ngā ia he tau kau taki, pe mai ki pare mea, kai kau, sai pe whakahu atu me whai proposal ki Pacific Island Forum i he taime whakahoko ai me lo au.
he ku ngā ono a mamania ka wha o se akpe. Ngā ono a mamania ke kamata ke nau ngā ono whakawheitu ke tau ka vei a e nau takitahatu tau a taina pea oua ke nau kau ke whakapōpula, pea oua e whakapōpula ki nau tōru, pea nau tau ka vei pe a o te whito i whakakau mahu inga, hange ko justice, hange ko equality, ko balance out ai anga pe oa e whakapōpula mai hata, pe o te tau whakapōpula, o te tau kau hawhawhawha e tau, hange koe mea koe kua hua ma Amerika ia mo Australia mo mea, o ai ke tau kau holo he tau mo mea. Ka koe whahinga whakaukau pe he, hange koe whakaukau koe o koe o mea ai, o ku tuku pianu si laia moutoru hena moutu o mau ai. Pa koe whahinga whakaukau pe he, ka koe uhinga ki tuku ai Pasifiki. Ai a koe mea pe ko whea whangatuku atu e uhoi wau, pea ku hanga atu kailo au ke teke atu e whakaukau pe he, ia atikolo whatonga, ngai polo kalama, atikolo whapapalani whatonga, pea ngai polo kalama, ai lo au he ku mahu inga au pito. Ko ngā pe ko ne whenga maari e konu whai ai ki tonga. Ka kou whamaloa te mau whenga maari e, ko ofa atu maloa ka te moto pe mo kau mai ka tau toki hoko at ka whafok. Maga me pe ko toka ngat ki ai e uho i wapao. Tau whakawhiawhia e lawa le rei ai o mea kona ko ke tuku mai ke tatala noa ke ai. Ngā unu le leia ke whanua o mai ke Pacific Island Forums pe mo teu ke. Tau tala monua ke teu ko ia. E whai e pare mea ma pureanga. Malo apito professor ba fa malo at he lava koi ai proklama te funga fonua alo au i he weekend pe manga hi kavenga ko fai ki ai tala noa i honi malo apito kata toki wakai i hata fainga mari ka hoko mai o fat ke koi pe manga work for hoko pe mi ken pelana malo apito o falai atu koi pa malo atu e kainga i he labalere ko e tau proklama te funga whanua alo au ki he weekend ange ko i a kua whahoko atu pe a kua whamalo lahi atu o mō kau mai ke tau kau whataha i he proklama ko i a o e weekendi pe a kua whataonga pe hange ko e na ku whaha atu i he kamata e proklama ko e ma proklama atu eni i he ahoni te ufolau i he topuli lulu ka koe unga ke hoko atu koe proklama alo au, te matoki hoko atu pe i he taimi te ufoki mai ai i he ki whalau koni whahoko ki tonga, i he whatongia kulawa ke whahoko ki ai, pe mo whakakata ngai ngā ue na ku whima o ke whahoko pe me tonga, i he ku polokalama, ka i he ni tūrewa ko ia, e toki hoko atu pe tau proklama tu funga whanua alo au, i he taimi ko ia te ufoki mai e kakata ku research o ku whahoko ki wapau. Ka kuwha malo lahi atu ho mō kau mai ki he tau prokalama i he ahoni to e whawhi e pe modolu ke ngai prokalama ko ia o ku toi ke mō toki mea mai pe ke tau ka whatahai ka mō mea.